Ibihe byiza kuri mwese mukomeje gukurikira gahunda za TV Show. Uyu ni umwanya w'amakuru aho tugiye kubabwira ko u Rwanda na Afurika y'Epfo byiyemeje gusigasira umubano uzira amakemwa. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane Ambasaderi Olivier Nduhungirehe yagaragaje ko nubwo umubano w'u Rwanda na Afurika y'Epfo wagiye uzamo agatotsi mu bihe bitandukanye, ariko ibihugu byombi bitigeze bihagarika burundu ibiganiro, ndetse ubu hafashwe ingamba z'uko nta kizongera kuwuhungabanya. Mu kiganiro yahaye Icyiciro TV ku itariki ya 23 Kanama 2026, Ambasaderi Nduhungirehe yavuze ko umubano w'ibihugu byombi ufite amateka maremare yatangiye mu myaka yakurikiye Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994, ubwo Afurika y'Epfo yari mu bihugu byagize uruhare mu bufatanye n'u Rwanda mu rugendo rwo kongera kubaka igihugu, haba mu ishoramari, ubuzima, ubukungu, imibereho myiza y'abaturage ndetse n'ibindi. Yabigarutseho agira ati umubano w'u Rwanda na Afurika y'Epfo umaze igihe kirekire. Nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994, iri mu bihugu byaje kudufasha mu bukungu, mu mibereho y'abaturage. Hari abaganga, abaforomo igihugu cyacu bacyohereje ku bufatanye bwa Afurika y'Epfo. Nyuma ya Jenoside hari ishoramari ryakorewe muri iki gihugu rivuye muri Afurika. Nyuma y'imyaka myinshi y'ubufatanye bwibanda ku ishoramari na diplomasi, umubano w'u Rwanda na Afurika y'Epfo wagiye uhura n'ibibazo bikomeye, ariko mu mwaka wa 2014 wasubiye irudubi nyuma y'urupfu rwa Patrick Karegeya mu Kuboza kwa 2013, wahoze urwanya ubutegetsi bw'u Rwanda wari utuye mu buhungiro muri Afurika y'Epfo, aho icyo gihugu cyashinje u Rwanda guhungabanya umutekano wacyo. Muri Werurwe 2014, umubano warushijeho kuzamba nyuma y'igitero cyagabwe kuri Kayumba Nyamwasa urwanya ubutegetsi wahungiye muri Afurika y'Epfo. Ibyo byatumye icyo gihugu cyirukana abadiplomate 4 b'u Rwanda, kikabashinja ibikorwa bibangamira umutekano wacyo. U Rwanda narwo rwahise rwirukana abadiplomate ba Afurika y'Epfo, bituma umubano wongera kuzamba. Icyo gihe Afurika y'Epfo yashinjaga abari ku butaka bwayo guhungabanya umutekano, mu gihe u Rwanda narwo rwakomeje kwinubira ko Afurika y'Epfo icumbikiye abarwanya ubutegetsi. Agaruka ku kuzamba ku mubano w'ibihugu byombi muri iyo myaka, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Ambasaderi Nduhungirehe yavuze ko nubwo byari bimeze bityo, ibihugu byombi bitahwemye kuganira. Mu mwaka wa 2018, ibihugu byombi byongeye gusubukura umubano usubira ku murongo, ndetse hongera gukomeza imikoranire mu nzego zose. Ibintu byongeye kuzamba mu ntangiriro za 2025 kubera intambara yo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho u Rwanda rwashinje Afurika y'Epfo gutera inkunga mu buryo bwa gisirikare icyo gihugu kidahwema gushaka guhungabanya umutekano w'u Rwanda. Icyakora Ambasaderi Nduhungirehe avuga ko muri icyo gihe nabwo ibihugu byombi bitigeze bihagarika burundu inzira y'ibiganiro, aho yabigarutseho agira ati umubano warakomeje, ariko waje kuzamo agatotsi ku mpamvu zinyuranye. Impamvu ya nyuma ni ijyanye n'intambara iri mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho Afurika y'Epfo yoherejeyo ingabo, ariko ntabwo byabujije ibihugu byombi mu nzego zitandukanye gukomeza kuganira no kuvugana no ku rwego rw'abakuru b'ibihugu twari tumaze igihe tuvugana. Mu mezi ashize, Minisitiri Ambasaderi Nduhungirehe yagiriye uruzinduko muri Afurika y'Epfo, aho yagiranye ibiganiro na mugenzi we bigamije kongera kubaka umubano. Avuga ko byatanze umusaruro mu ngingo zirimo kongera ubufatanye hagati y'abikorera, ubucuruzi, ishoramari n'ingendo hagati y'abaturage b'ibihugu byombi. Impande zombi zemeranije kongera gutangiza urwego ruhuza ibihugu byombi mu gusuzuma no guteza imbere ubufatanye mu nzego zitandukanye, ndetse inama ikurikira y'urwego iteganyijwe kubera i Kigali mu mwaka wa 2027. Minisitiri Ambasaderi Nduhungirehe kandi yavuze ko impande zombi zemeranije ko gutanga viza ku Banyarwanda bafite pasiporo zisanzwe bizasubukurwa mu gihe
gihe kitarenze amezi 12 bitewe na gahunda ya Afurika y'Epfo yo guhindura uburyo bwo gutanga visa hakoreshwa iz'ikoranabuhanga. Ni nahanga dusoreje amakuru yacu, tubashimira kudahwema gukurikira gahunda za Kirehe TV Show, tubararikira kandi gukomeza gukurikira amakuru ndetse n'ibiganiro tubagezaho, ariko kandi tubibutsa ko niba dukurikiye utarakanda subscribe, iki nicyo gihe gukande subscribe no kukazogera kugira ngo ujye ubasha kureba amakuru dutangaza ku gihe ajya ahita kugeraho ako kanya. Mu kindi kandi ntitwasoza tutabwiye ko muri Ladies Fashion Shop atubafitiye amakanzu meza y'abagore n'abakobwa ku giciro cyiza, atubafitiye kandi amaparufe meza y'abasore n'inkumi, kandi byose biri ku giciro cyiza. Ni mutugane rero, dukorera mu mujyi wa Kigali, abari Kigali delivery n'ubuntu, ariko kandi no mu ntara turabadelivaringa. Ku bindi bisobanuro mwaduhamagara kuri nimero ya 0783 17 48 cyangwa se kuri 0780 068 28 13. Muri Ladies Fashion Shop umukiriya n'umwami.